wena lela langa uthi niyatikhipha nihamba nathi safarisa ngaloko emodokweni kuhamba kuyacima and nibokucasha timoto sibili ma-transport mani. Inyalo ngiDisemba vele acalile ama-trip bantu batikhipha bahamba ngetidududu ini mahashi bagibele wena. Nagcina njani le trip yini? Mara lo mfana loya nimthathaphi nalo mjida la nihlanganiselela ama-trip lo? Udla imali yeni mahhala? Ngibonile akusimahashi loya, ungathi uthathe le tinja tetinjongozi watibhala amalayini mara manine batshela ukuthi mazebra madoda. Badlale ngani? Bathi nkatsongo lokuthi ingulubo lokho ayona ukuthi ingulubo kwala makhala lo le trip yeni badlale ngani ngani noma ngifuna ukuyenga. Badla imali yeni mahhala. Buka mina ngikufake Khalito Tours and Safaris uyamata umjida wase KZN halo ematrip akamnanzi gogo. Buka yathi ukuthi ngicala kugogo. Nihamba vele indawo letiningi yathi ukuthi awutisol. Buka number 1 lapha number lokwe Richards Bay esikhaleni bani mani nginayo lo mjida la mala atukhulumele van gogo hali indzawo letanwaye. Richards Bay Escaleni Township from the Morning Township experience. Uyeva uke waya lapha gogo. Number 2, Enseleni Nature Game Reserve hiking trail. Number 3, bush breakfast, wholesome breakfast, surrounded nature calm. Kudla cobo gogo lapho breakfast. Hayi lokuthi ukugijimisa nje imigololo lama gogo. Qhubeka gogo umtshela. Number 4, King Cetshwayo Monument visit Escaleni Beach. Step into history guided visit to Monument King Cetshwayo, symbol of Zulu pride and heritage. Manu gogo utawukhona kugeza uphase amabhivitile amahle lapha wona. Qhubeka. Number 5, Sangoma Cultural Consultation engage in traditional consultation with the local Sangoma. Uyojabula lapho Sangoma pho uthandza kugidza mfana wami. Utshela nalabo gobela labo bafunze kuphuma ama-trip lapho. Yeah. Number 6, Township feast inhloko cow head. Inyama yenhloko batodla inyama yenhloko. Ujabule kakhulu lapho gogo ngakhulunywa ngenhloko. Number 7, traditional attire experience. Try on Zulu traditional attire. Explore beaded jewelry. Immerse yourself and invite the culture. Number 8, ngiloko Zulu dance. Zulu dance experience. And then return to Richards Bay after as the sun sets. We make our way back to Richards Bay with memories etched in our hearts. Gogo bhanga imali eva ngidakunika yonke information inamba. Okay sharp gogo. Nekele ukuphuma kuma-trip longavakali la. Ubo enjoy imali yakho uphuma ema-trip sibili. Okay gogo. Sure. Lo mjida lo utakufonela gogo. Akunkinga gogo. Yeah, utakufonela. Khalito Tour. Sure gogo. Yeah gogo. Bathathe Khalito Tour. Ifundzise kutikhipha, utijabulise nebangani bakho or nemndeni wakho. Kubalulekile kuhamba ubona tindzawo, ufundza lokunyeni, ungeteka nokuhlanganipha. Bakurondisa onke lama province. Wakho nje ukhipha imali, ukuhlanganisa tonke letindzawo nibhadalela nendele konke. Khalito Tours. Ukrossa onke amabhoda. Bathathe Khalito Tours and Safaris. For more information, shayela le number. Ayeye Khalito Tours.